Voin hi March nili kumsang ni somne paruk nilai ni ani a in zawai in chi baile vekule Natanz nuclear hmun Lebanon anile ta Iran le hnuai kulpui chuan beina tok non le International Atomic Energy Agency IAEA chuan Iranin uranium an song bolna hmunpui Natanza chiatna thleng thara omti an finfia chiani Vansang atanga thalak satellite imagery atanga landan chuan leinhuai luna kongka leichunga umsa chu an ka fuwa masian kholpui mo tak te ro leinhuai meter somli atanga somnga vela thuka concrete cha tak meter 3 paruk manga chunhana ni wangin chutiang kholum na takero ahim ni na lang tuntuma beina hian radia sontur hlom chua ka omlawa tuna tan ri chuan leinhuai mun lei pui berpo khoipoi ani melo hei US le Israel in Iran laka thlona manga beina war chhoze lai thleng ani a kumsang ni somni panga jun thla an bewak nuwa khan nuclear munma kher an beile a finfia thei ani voi khatna ni Iranin tuma khoi phak lo tora an nuclear program le hnuai thok taka phumbo an tumna kha beise angani loti alang le ta mun him bunker thuk tok aum lawa aveng tu sil cha tok om heklo Iran sarkarin sum tam tak senga le hnuai him tora an siam chu adik chat chata be na mangin amal te in highland anita zelani Israel nuclear reactor Iranin an ka futi hi thotani khana darwak maya video a Israel nuclear reactor anti video kha Ukraine ammunition depot 2017 a puak video ani Israel nuclear facility hi Negev thlera omania video kha thler ani heklo Israel Prime Minister thiangin adarwak boka Israel Prime Minister athilawa Israel Defense Minister po athi heklo Hezbollah chief Shemhuna thon liam ani IDF thupuang tu chuan thotran ni khan Israel Navy chuan Beirut military intelligence kai shwaina hnoya be puithlakna anneya Quds Force Iowa Hezbollah Force built up program kai shwai tole Quds Force Lebanon Korah Chief of Staff Nathok Riza Khazei chu Shemhuna Anthon ani Khazei hi Corps Commander Kuding lammi angina che a Hezbollah sipai masona tana bipoimo taka ngayani Hezbollah le Iran in zomna vongnung turin amo phortuni a abik takin Hezbollah na thona tana mamo chu Iran in pek theithil tinena in zom tirani Khazei hian Lebanon Corps le Hezbollah chunga malakna zau tak akai shwaya Iran ral thuam le manrua leite he Polin force built up plan akal puidante operation nodan eros nuwa alak let le te po hi atelani ana thona konga Iran atanga Lebanon thlenga ral thuam thon chwana kong siamna apuya Lebanon ram chunga Hezbollah in ral thuam siam chwana program en kolbok France in United Arab Emirates puiturin France fighter jet te Iran dawlet turin kan lo thon ati Lebanon sipai te chuan Lebanon chimlama Hezbollah thopten ral thuam an thon chwa tur ven tumin ma an lamek bok Lebanon channel te chuan Lebanon sipai te chuan Al Zarani area kongpuya khothlang lampan tur lir the mangin tayar le nebetir lampan te andap mek ni inan tarlang Iran in ballistic missile manga Israel be nunun bera Central Israel mi pathumin hliam na lawan tor ni in medics te chuan an soye IDF chuan cluster bomb warhead atanga missile themamo submunition emotlak na huna search and rescue force antir thua soye Homefront command chuan siren rig na huna civil mi te chuan bomb shelter an chua san thei to a masian nai reng turani anti President Trump an Iran mi te chungchang soin an air defense air force navy le roi tu te nom tolo in biak an duni atlai lutuk ati Israel air force chuan terana Iran sarkar target te chu air strike huam zawzo ka be nan nei mek ni in IDF chuan apuang IDF yan terana be puithak na voi kwa anei mek ani tuna hian air force chuan terana Iran firfiak sarkar infrastructure te chu na setakin an be tran to a chipchiar zokin ron tarlan wat kan tumang khamini thak tu thanna assembly of expert building khomami chu air strike a be ani Israel air force te anvoi ko thwa chhuana result then khat zinga mi ani Western source Qatar chuan darkar somni palikal ta chung khan Iran abe by Amit Sigal Israel journalist Kim Jong-un chuan Israel nuai bo na turin missile pakhat atokati North Korea Supreme Leader Kim Jong-un chu Israel US Iran Indona hian tumainan somlo Iranin an puinan dil lawa aronin tad lut ve topani Iranin min dil chuan Israel dodal na tan
missile kan piang missile pakhathi Israel noi bona turina tok ati Kim Jong Unan US le Israelin Iran laka sipai mga anbe na chu na takina soi selani March ni khat kumsang ni somni paruka Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei thina wangin Kim Jong Un chuan Iranin andira ni chuan sipai puina peka tiama North Korea missile pakhat chu Israel tibo theitur khopatlingani hati zuibok Middle East buaina Operation Lion's Roar United States US President Donald Trump chuan Iran an la be nat rilo thole ani chi in be na la omlo na zoka be na thlen trap thua soilang CNN Pentagon in Israel ven him na thok turin sipai tamjok tirlu an ni thua tarlan line Trump chuan Iran a leilam sipai tirlu ero ala soilang lo thung US Central Command CENTCOM chuan US Israel in Iran an be nuwa US sipai hliam tuar na tak som pariat anom to thu atarlang Nimin khan US CENTCOM chuan US sipai pani dangan thebel thu lo tar langin heti hian Iran be nuwa US sipai thi paruk an tlingta ani President Trump chuan an sipai thi ta te phubalak ani tur thua soi US State Department chuan West Asia ram engemaw zata US khwale tuite chu anomna chua sanwat turin ngen na thua chua Israel Health Ministry chuan Iran nena indo nuwa missile puak wangin Israel mi zakwa somruk lai hospital lampan pui anni to thua tarlang Lebanon Israel chuan Hezbollah te beya Indona rei takma chon turin inpua cha mek ani thu puang zarin Iran nena Indona to phunthleng puin Indona ala kalzel thei thua tarlang bok Thotan nia Hezbollah ten Israel abeile nuwa Israel chuan beina changle turin cholovin Lebanon Beisein Beirut chimlambial bom ani baka Haritrek chu nimin khan missile paruklaya ka ani bok Israel Army chuan Lebanon a hmun somsari an bom thu atar langa tin Israel Army hian Lebanon atanga Israel marlama ka chwa ron pani an kap tlabok Israel indo thlona te chuan Lebanon chimlama ka farmelki Der Syrian le Kirbet Slam khwate an bay Israel in Beirut chimlambiala beina Lebanon Quds Brigade Commander Adam Annan athi Israel in Lebanon arun tak thila lo beile tura Lebanon Army in Rodna siam chu Lebanon cabinet in chiatna turzo ka ngain anol Lebanon Social Affairs Ministry chuan Lebanon beina darkar somni pali chungin mi somnga panhi an thi thule liam toy mi za somnga pali anom thuatar lang Nimin khan Israel in South Lebanona khosomni pariate bom anni tur thua puang zara Haritreka Almanar building po bom tura puan zar ani bok sha theichina mi pui singthum sangli suan chua anni to bok Iran US le Israel te chuan Tehran Central chimle chaklama coordinated strike nei na takin an bom Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC Public Relations chuan Busheira IRGC Navy Air Defense 10 Israel harms drone pakhat an ka thlak thu atar lang Iraq Foreign Ministry chuan Erbil khopui chu missile drone somsari ayatam manga beani thu atar lang Nimin khan Iraq Kurdistan Bial Erbila US Harir base chu beani thu tarlan ani Bahrain Iran in drone mga Bahraina hotel beina US Defense Department Pentagon mile sa chen khaten liaman tor thu tarlan ani Cyprus UK military base be thole bompuak te anom thu tarlan ani Jordan Nimin khan Jordana Amman le khopui chen khata te siren tirik anni Jordana US military air base Muwak Fak Saltia Patriot interceptor missile kal swal wangin pawara chatlak Kuwait Army chuan Iran atanga anram boruaka Iran missile drone rual thok lutte anlo dan tleu thu atar lang Qatar Nimin khan Qatar point anram chung betur Iran ballistic missile pani an kap tlawe bok UAE Nimin khan UAE Defense Ministry chuan Iran atanga ballistic missile ka chhuaten lo boy pui thu atar lang Saudi Arabia Nimin khan Saudi khopui riata US Embassy chu drone manga be ni in bom chak tak apuak Global Iran in Strait of Hormuz akhar nuwa khovel puma energy man sang chongalin Gulf tuipuya tanker za somnga velan tangkhang mek bok US Israel Iran in Indona thil khengle a che velte US Israel ram panin Iran ram anbe ninga na anita a khovel mi pui ngai ven le chanchin bule TV news lam hun lo to ni wangin mi pui hian kan hretlang puya
voin lama po thil tam tak thlen man wangin he Indona hian ngong anga man le a ain dot dan po ni chuang lovin arem remi han soile tiang u karma sign rin ni February ni somni pariat kumsang ni somni parukhan US Israel ti chuan Iran laka tharum an tho tana Iran how to pa Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tha chu an nama saber ani turwa man nge Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tha hi thilol sam ani don lo ti he langreng maya arwa man tu en thlatu hi man chua ho lo tura Khamenei chetvel dan zongjong en thla a vil deuh chot tu hi Israel spy Mossad le US spy CIA te anni lo chuan tu dange ni ta ang ni kum sang ni somni panga jun thla a ni som pani chung Indona khan Israel khan Iran ram nuclear scientist le sipai ho tu poimo in mukhom lai takha an ching mit to ani kha kan na hrengang chumo ni kum December ni somni pariat kum sang ni somni panga tang khan Iran rama an puisa tom lutuk thil man sang lutuk le anram chung kho sakhar sat lutuk wangin muslim sa kho pui thiam ro relna mulla regime du lovin mi pui tam takin Iran ram kho pui sang ko thera du lo na pun khom an buat saya mi pui tam tak chu Iran sipai IRGC ten an ka phluma January atangin internet service anti top veka heng mi pui te thlawang ho hian US President Donald Trump achuan tranpuina konglaka athang mek help is on the way ati baka take your government, it will be yours to take. Ti thuina han thlamuana. Heng thlamuana thu cha a tran puina. Donald Trump an ati hi fighter jet bom le missile chu atum lian masa anita phota mula sarkar hi soi chim thei takang mo. Khamenei ven himna. Tehran khopui ven himna. Uluk taka IRGC sipai thabik tena an ven. Ayatollah Ali Khamenei chena official residence office compound zau thatak ain po bom chiat mai thelo tur khopa hima an sak fortified site ngatani ruah manna thale mak Ayatollah Ali Khamenei ho hian anhoya mi poimo zwalbik te hian thupoimo top ngai to turin anin mukhoma heti lai tak Ayatollah Ali Khamenei ruala mi poimo rual seilum pakhata savapani perthlak ti angdewa da thamak turle chumi khami te chu an tlan chimhan ti turom ho lova anra rel dan le ahun bile darkar dik taka anron che thei mai hi anra manna thale maktak hi a then po kan che thelo ti angvel ani Khamenei ruala thi mi poimo te chu military leader Abdul Rahim Mossavi chief of staff of Iran's armed force Aziz Nasir Zahed defense minister General Mohammed Pakpor Ali Samkhani secretary of Iran Supreme National Security Council intelligence and nuclear official Saleh Asadi, Senior Intelligence Officer, Riza Musafari Nia, former head of SPND, Iran Nuclear Weapons Research Organization, Hossein Jabal Amelian, head of Organizations of the Defensive Innovation and Research, SPND, family member Khamenei Anupui, Monsure Khojasti Bagirzadeh, Afanu Amak Pale Atute. Boynin Anghong Zao, US Israel ten Iran an beiwang hian amalama kan soito angin Iran hian alo se pui ruwa do tlok don lo ti khathil chiang sa ni a rinlok ange in Middle East ram then khat US military base camp omnale US sangoi zone puirama te chuan Ralte thei ballistic missile drone mangin Iran chuan asai ngal ta zoi renga Israel air defense system te chuan an rampana heng missile drone te hi lo mumanin lokap thlabok ma se an defense system ron paltlang kut ong karapu ru tam tak an oma chungte chuan Israel khopui le hmun sang te chu aron ngai save nak thawa hei wang hian Israel mi puite chu biruk na hmun shelter chua san lo turati anni Indona hian hun adu reyang Netanyahu Fox News zona chang in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu Israel mi ten bibi anti chuan tuni chet hun tha ani Iran hian nuclear bomb siam na tur hmun thar alo nei le man to a chu hmun chu thlare lo te chunga be mai theilo tur khopa kum kara omani a kum khadral ma chuan kon nuai chimit theyang ni kum jun thla ani som pani chung in do nu khan Iran hian leinuai thuk taka bok ballistic missile atom bomb siam na hmun thar an lo nei le man der to a he hmun hi ti chhia thi akhir hle angati US President Donald Trump chuan Iran beina tan hian cholkar liatanga cholkar nga vel ngai turin angai thung chatuan dai indo theina ral thuam US in kan che khol President Donald Trump thinrim in rosa chuan Iran beina chungchang soin US chuan
chatuan dai Indona ral thuam US in kan che colony ti thua soi British Prime Minister Keir Starmer chu he Indona hian atangkai lo hle ti in akam khatto BBC News oil man pung Iran chimlama Strait of Hormuz hi khovel oil phurtu longlian kalnani a khovel mamo oil za somni phurna kongani wangin hemi tanga oil phur a khailak chuan oil har salo theilo ani expert ti chuan crude oil man hi barrel khat dollar za somni atanga za somnga la ya sang chhothe ani thon soiloka kumsang ni somni paruk January thla khan oil supply a thatwangin aman po tolem lawa barrel khata dollar somnga tanga somruk velani a tuna hian oil man hi pungha zoza chulani bik chialawa lo thona lian tak a omani ri e Indian stock market angong March ni khan India ram stock market Sensex le Nifty 50 te chu oil man sang wangin an tlaniam ngal rokroka Sensex chu noi khat sangli zaria somthum pali in aniama singria zani somthum pariat point pariat panga in kharani Nifty 50 po zathum som pani point pakwa panga aniamin singni sangli zaria somruk panga point pasari bialina to boka company angong na zwal te chu oil marketing anni opposition party ten khamini sunna thu soi turin sarkar an phut India political party sang te chuan Ayatollah Ali Khamenei tha chungchanga India ram sarkar ngoi chutlat mai chu demin Sonia Gandhi chuan India sarkar in ngoi chutlat mai hi India phatsana le India kalphunga tanga in hu do na ni ti in Modi sarkar chu dema hemi hi parliament soiho a phut bok opposition party shwai tu tam tak point Khamenei thina sunna thu soi turin sarkar chu an ngen bok US embassy drone manga be ani Saudi Arabia ram khopui Riyadh muna US embassy chu drone pani mangin March ni kumsang ni somni parukhan be ni a Iran ta ninge yanga yani thilti chhiate ro aneina salo Karachi khopui Pakistan rama US Consulate General Office po Khamenei thina wanga lungoi lo mi pui pungkhom te chuanan beya tharum thona lian thamero achuak lo India din hmun he Indona chua ma lokhian Israel Iran laka boruak tang tak in mung mek chu Indona chuak lo turle remna kong zo ngei tura du in Prime Minister Modi chu Israel rama kalin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu azuk soipuya India chuan ram pakhat thunei na za hi India du danani Israel ramazin chung hian India le Israel ram thodun na turkong som paruka in remna anziaka development labor agriculture water le adangte huama India le Israel ramin kungkai na chu special strategic partnership din huna hlan kayani Iran in dona longsom tipil President Donald Trump achuan Iran in dona longsom chu Gulf of Oman tuipui monga US Defense Force 10 anti pil thua soi Hezbollah do telangai Israel hian Iran chomlen Islamic helpol pakhat Hezbollah do telangaya Hezbollah ho hian Iran do na konga Israel tha ti thum turin Israel army base drone le missile mangin an beve chena Israel hian arwalin Beirut le Iran chu nimina po missile in achule ta chor mai source The Guardian New York Times Washington Post BBC News Live huna kolvom Middle East a mizo tang khang tam Middle East in be na chuak meka thlona service ti to pani riwangin ramdang mi tang khang zinga mizo po engmo zat anom ti soyani a Mizoram sarkar chuan thei angangin angai venreng ti a soi Mizoram sarkar instead dangle ramdanga mizo omte tolanga ngai to tu turadin mizo diaspora sel thu chuak chuan Middle East ramchen khata thil omdan thirin ram engmo za chuan van boruak khwa khir notam closure of airspace an puanga heian na satakin thlona thlok ati khailaka India Sarkar Ministry of Civil Aviation thu chwa nung berangin Iran, Israel, Lebanon, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Iraq, Jordan, Kuwait, UAE le Qatar ne na thlona manga inkalpo na kharani ti asoi thlona service ti tobri ani wanghian Middle East ramchen khat abikin UAE Dubai mi puitang khang tam tak umzinga mizo engamoza tanom ti shatani ti soin Mizo mi pui Middle East ram lama tang khangemo tranpui ngai mutan Indian Embassy Consulate mo Mizo diaspora sele mo biak po theni ti soi ani heng buaina huamchina omte chuan passport le visa copy documents poimo photocopy soft copy nei thata original abo palpoa backup copy call that phone number poimo big money emergency contact chinchi a zia chwa tangkai don ti soiboka Middle East o mek mizo te chi ai mai lawa sarkar thungai changle zom turangin an ni ti mizo diaspora sel hian asoya
anom narama Indian embassy consulate thu chua ngai changa ol samzo ka Mizoram sarkar nen chanchin in shat po theina turin Mizo diaspora hapa injak lu turin anin shatir ti asoyani Chief Minister hmunpui na in Mizo diaspora sel chuan Middle East rama ommek Mizo te din hmun anga event renga an din hmun thli thlai chungin shatur tu la piang in shatir zel niang ati Iran boina karah Kristian ten Beiseina eng an nei Kristian outlook Iran rama Muslim sarkar ro rel na nun rong taka wangin Kristian te torna na salea Kristian ten zalen taka iswa nung zui hun an ngak lelea February ni somni pariat kumsang ni somni paruka US Israel ten Iran an be na chuan Kristian te tan Beiseina enga siam sakmek Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei athi na chuan zalen na konga hong ngei donin an chia a he huna thlen theinan hian kumtam takan lo tong try to thina kan tong try na chana umtak wangin kan lom tak zetani an ti hial mai Baharat Iranian Kristian chuan Iran Kristian te chu he hun Beisei hian kan tong try thina zalen na in tluklan na le khwale tuitin te zalen na hi kan nga hlel emem chu ni ti ina soi US Israel Iran Indona hian Iran rama Muslim ru kola rorel na an pai thengem Iran hian Kristian te le mi pui tamjok te dule Beisei zalen na thleng thengem khovelin a thlir mek ani open doors te na Iran ram hi Kristian te ta na ram royal muang lo som na ani meka Iran rama Muslim rorel na nun rong tak chu ti to pa theinan te Kristian te ta zalen na kol en theinan te tong trai zelang u source Kristian outlook Middle East Buaina lalmal somaral te Operation Epic Fury Operations Lion's Roar United States US President Donald Trump achuan Indona kalmekin karlia tanga karnga chung o turan lo ngai ruat to taknain chu ai reile zwal thleng poin Indona kalpui turin chaknan nei thu soilangin engma anin lo thua soibok US State Department chuan nimin khan Irana US mi te chu mun hima tom turinemo Iran chu asan turina cha President Trump achuan Riyadh Saudi Arabia US Embassy beina le Iran beina US sipaite wanga phubalak nan chanle na pek tur chu alan thwai tur thu News Nation he na ashil US envoy Steve Witkoff chuan Operation Epic Fury lo in trandan soin Iran in nuclear fuel enriched tura digna neya chana kho lain US in chumizwa chuan dang hlum turin digna nei ve thua soi ve thunga beina tran ani thua soi Sencom chuan Iran in dolongte abom nuwa Iran in Gulf of Oman in dolonga nei som pakhate chu an ka chiat vek to thua tarlang Sencom chuan IRGC te command post te air defense te missile len drones munte an be thon tarlang bok in deilo na thila US in South Korea tangin Middle East lama thaat le Patriot system te ahun son mai thei thu official Intel chuan atarlang Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran chu America chiat na tor a chiltu ni wangin ma an lak tak thua soi Netanyahu chuan US President Trump chu chuan lo omle zel tur te tana thatura asia tanga thil timi ani thu soin potas chu buaina ama nulu ani lo thua soi Fox News Nimin khan Israel marlama drone be na thei wangin siren te ti ri kani Upper Galilee Kafaria wala Hezbollah te rocket ka chwa pakhat wangin mi pali hliaman tuar Iran atanga missile te ka chwa ani nuwa Central Israel lama bom puak chak taka oma Tel Aviv chaklama peta tikwa a Iran missile in den fu anei bok Lebanon Israel War Minister Israel Katz le Prime Minister Netanyahu ten Israel military hena Lebanon chimlama luzel tura thon pek nuwa Israel army chuan Lebanon chimlama mun engamo sata ansipaite dalu anni thole division 91 te po marlam ramrishola defensive operation nei turin hunan ni thuatarlang ni zanlama khan Beirut chimlama airstrike te be ni in drones mangin jipchitle kafar tipnit te be anni ba ka lai pui mangin aita al saap le yamor al safik te ka anni bok Nimin khan Israel military chuan Beirut chimlama building pani bomin khomi puite akai thawa goiberi le haretrek muna building te po bomlea avole ta chimlama aitaron khwa chu airstrike manga be ani Taira building pakhat bom chiat ani Lebanon chimlama ram report somnga ai tam atangin Lebanon army te anin lason Arnon South Lebanon Hezbollah ten Israel drone pakhat an kaptla Iran US le Israel in Iran a coordinate strike ane meka nimin khan Iran sarkar TV Irib building chu bom ani
Iran Red Crescent chuan US Israel beina wanga Iran na thi omzat chuan zasari somriat pasari atlin to thuatar lang Israel Army chuan Tirana Presidential Palace le Supreme National Security Council building a bom thanem tak thak ani thuatar lang Iraq marlam Kurdistan biala Erbil Airport a US Army CRM mangin Iran attack drone ka thak ani a Erbil hi Iran missile drone somsari ai tamina be to thu CNN chuan atar langa Iraq militia te point Erbila hotel pakhat US sipai te le contractor te omna an beibok Jordan ral khelna chhozela US chuan Jordana an embassy chu kharin na thokte la chuak tavek UAE Australia Defence Minister chuan Iran in drone manga Dubai chimlama Australia sipaite omna Al-Minhad Airbase abe thole hliam twaranum lo thuatar lang Qatar Air Force ten Iran Su-24 jet panhile drone panga ka thak sakin air defense mangin Iran ballistic missile pasari an ka thak sakbok Qatar hian bang lovin missile mangin Iran beina lo kablet ve zelani LG water purifier di khan stainless steel tank kan manawangin re taktui da puin pat e ko omve thilava airtight ani wangin atui athiang hinbik mineral booster samanawangin magnesium le calcium o omtela atui bik le 8 liter storage ani wangin kren omlawa po tui man tu an khol nem ani machine cleaning technology an man telawangin kuta manual ati fayangai belava an manin identify thei ani Hengan pung ruate hi EMI magin olsam takin apung omlavin ilathei ni chuchang gutan number kanon tarla na ti hian zofia thei rin kan ni khati zong kha tun chumata na kanon ti chwale thei ti chu ni e